Be oi pono le dengku sang-sang ada di mag. Munyo hana dengku hana je kebut ayo hai. Mati di lampu ayo. Dengkunya ibarat payung lam mujun, tungkat lam licek. Bermupum, berde lam perang, yang dengku. Be oi pono le dengku debat dengku sang kehebatan. Punangan jana ya baba dosmir pemano manit. Ini lagi ban be pono le dengku le. Budaya ilu Aceh kan nak puo kena. Budaya le pat beradi laut nah. Nak puo kena Aceh, nak pegak ditok pegah lung Aceh. Nan luncut, tu nak aja. Obai pono le dengku bengeh ke dengku, le seleb ke dah haji. Alian nak pegahnya komentar menancit. Lapor juga Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek. Melanggar undang-undang ITA puhom. Mempucap. Galak roy dengku. Galak roy. Yang tsunami lagi bawa tahu ni pelung. Dalam masjid. Badengku nu yang doa kemarong ke? Kiyah rong kan? Hai. Kau pegang apa? Oh mati dengku perle. Kapan? Pemano jenazah Putumayang Aliamu doa dari 1 pada 7 kaya tak sedekah ambil ke dengku. Be oi pono le dengku sang-sang ada di mag. Munyo hana dengku hana je kebut ayo hai. Mati di lampu ayo. Dengkunya ibarat payung lam mujun, tungkat lam licek. Bermupum, berde lam perang, yang dengku. Be oi pono le dengku debat dengku sang kehebatan. Punangan jana ya baba dosmir pemano manit. Menyonan keun je ku dengku, ne tenak je dengku. Be sampo Aceh nyo kena penyakit luar hai. Tak jaga anak Aceh, pemulia ulama, pemulia dengku lagi zaman. Tidak keturunan yang banci ke ulama. Tidak senang agonyor. Nama pucap. Nengak po. Menyorong benci ke dengku bek nak hal dengku orang mati. Bek nu am doa pada dengku, doa ro ni. Rim doa pada ditoknya. Nama pucap.